alamende oyu vanthi ya Kenya na muno maunduni ma uteti na siasa undo siasa sile vanthi ya Kenya tuelekele vao mwelekeo wa teti ni wiva kati wa sindu ingine na uthocha na mwakweli tukwatene kuma oyu nginya mwendoni wa saa itatu nyembite beti wa mwaniani na mwani witu nongo muthocha au kethi wa museisya wa Mutongo TV au tabiani wewe ekata na tuyende na unaninya witu wa omonthe. Karibu sana kethi ya museisya witu. Asante sana ni asante museisya niwe kwati wako wa mukanesa nye nitawa Ndumbe Solomon Ndumbe Nyamai kuma musieni munene wa maboko mutaalamu wa ukwati na utandithia na hula ukembewa katika kisesio cha kwetia kibila chombunge cha maboko 2027 nina agenda ya kutwekeria maboko soko munene wa kamba na kupingwa uthiyula wi maboko utethie andu ma maboko. Asante sana ni karibu. Tuambe yoba bakubi wewe uteti wa Kenya uyu wiliata isiasa siliata ni asante sana uteti wa Kenya kulingana na kwa ningona niwende na kububwania ana Kenya nundu watata usisia serikali la yapetie kwa wingi ikwetwa UDA ni yokie ya bikapandu ya sia UT yo tongoetie ni kwimbiwa na kindu chetwa broad based government na embiwa na broad based government pandu pa involve kila mundu embiwe part ya broad based mosa chama cha ODM na me kakiu matia timu elengenza twathi twona munini wa Musumbi imbichwa na bae twongi opeona ndeto cia meo kana ni inate wanesa na indi nitukona opposition andwala mabangite kuwete serikali alternative serikali ya 2027 na momaende na kumbana lakini ondu momba ni tetiona atongo ima ilio tofauti mayasi kana masauvia musie na tikuona mundu umwe ukuthi nthi yonthe yitia kibila ta umwe ukwetia ukwenda kuwete usumbi na indi pa kwitu ukamba tikuona mwana witu Kalonzo Musyoka niwe ugwa kuengemewa na nenge itithielelwa no usio ona itu kikabuni tikembiwa na kindu kwa une we kwati wakwa kila mundu aende na kwanza kula nundu niyo ndeto ila yende Kenya yonde wina kadi nyeni na kadi Ndumbe mwesuku ya siku ya tolomangalatu isigdo sifa na utabia kana kutwonya vala uteti welekele oyo. Thank you. Kila kitona Madam Betty nukona kana muika niwimbitwe uthigwa wo muno ni kwithiwa ukiyolala kwa no tongoi ula wipo na kwazia kana toka 2027 makembiwa me laine wambe kuwete utongoi mwailu kuwete utongoi ula malilia nola wina mwelekeo wa nthi kana ukwasia pe umundi na pe une ko 2027 niona pena direction zio andu onthe makainivovewa kumanda atongoi alama kama tongoesya kuma 2027 kuende wasia mwiko ni kati wa signal sio tuonete vala utati welekele mange kwa tuko kadi ni sawa ni mena kadi na ingene mende kuthugwa mose ingene mende kuyumilia makosa kura kadi ino magame thukumithia nesa 2027 mwiko uko maluka ukakone kura uko vya laini ondo wa mwitu mwa cia laini kana nukuona pena wikwati wa mwikana pena wikwati munene nundu katika umuika Ndumbe evo mwana na maiwaki wa mausia nyene po na nyene na kadi na kila mwanalika wezi saa ingi andu nitamake yona muika tita andu mena akili nitandu irresponsible lakini nendo kwea ana muika nandu mena akili nandu masomete actually usumbe wa Mwai Kibaki ni watethithie muno muikola wiba o yuyu ulate naguo Kenya yitu ni muika musomu nundu ni unatekeye advantage ya primary and secondary education na transition ya 100% kwa unamba nene ni nzomu Ndumbe po na aingimo makembiwa mayetia kibila ibila tofauti ndeno yitu ya Kenya kwa ondu man tuende na kwose dia kula nondu tuende na osa kula isu ikakunwa
waze kana muika inge makethi wanthini wa ileve mathiti bila seki wathukania no kuona muika no twasini new aspirants maiso nemwa mianya nthini wa ciama cia kiuteti ni patoneka nundu ciama cia uteti na mbithukicie muika niwe uni na muika yuta andu aingi ni igwa maboko maimbita kasau ka maboko tene ni nona tangumwa lakini mutumia umwe esombea chu kite kasau kimbia wa chu kitothala na nyendumbe ne kunanga ngo nacia kwa kweli andwa ni menendi membia ndumbe nuwe kasau kaitu ka maboko kou maema kunenga amuika position kana ticket amuika makoka na alternative nundu IBC yoko mundu ni ukuni wokula yungameti otake na pia kuyo chama ingi ite popular ko ndio na chama chonde ke serious ndio na ketia etina mundu wa muika nundu niwo we within productive bracket pai zia onemwe matona kutia amuika itina nundu nimo aingi nthino yitu ya Kenya ulumu kana weakness ya ngaliko yoli ni ngaliko yoli ilumete ngaliko iva kana weakness yo ni tathiva at the moment na mele kwika atakwikithia kana ma weakness ni malinda manyaso. Thank you. Ju ulumu ulawepo wa opposition ila tena yo ni kwithiwa kana serikali la yevo ni yatite amuika kana enendi maundu maingi muno actually ya mathite etu lakini obabwau ni tatu obandi na nundu akiu pakaumila gap nene muno kana chanda ne chanda kikoneka serikalini kou o mayukila mayasia ni menda kipila mate alternative government membewa mayonania mabuthi ala mebondini lakini o paluku olawebo ni tukona kana o mayasia me united tiona kila mundu no kwazia aketia kipila kwa this side cia Dr. Friend Matiang'i asia no kwenda kibila twa this side cia Kiimani ni tukona Kashagwa na keno kwenda kibila na kwa ukamba ni tukona His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mwana witu na kia yasia no kwenda kibila friend andu onde ma milengo tofauti ona sifuna kila mundu yasia no kwenda kibila na twa sisi ationa pia ground ni mesieni kana kula maumete kwa wingi nikuo makeiye kunini ya muno pai mundu ukeiye kumela akadinde yonde ta mundu ake present kula kuyana Kenya akazi nye ta musumbe ula wekete no lo kwendeka ningembe wandienda kibila 2027 agenda sia kwa nino my mission na vision ya kwa nino na ngeka maundwa kwa mutalatala uno kou usuni gwongona ta weak point ila ibo na kila kingi juni kwa sakula initiative ela mena yota siama nipa nitukona siama hii sien ground siende na mobilize ando mose kula nitiona sikulia ando mwena kula kila tuona no ithie analika te asia uko kadi niko kadi uko kadi niko kadi na initiative nayo ya siama hii yepa kou Madam Betty kiuni chondo na asia weak point ela yebo opeo inge mbinge na indi or strength in gaps ilazie silikaleni but yobabwa au no sio ke zaidi anima ututabya mo manengwa kipela makekata wote na nuko na tamaselero kutangasa flag bearer kana magero bithanya kadi kana metelete chao paikindu keta wako bithanya card kila mundu aumela wasi ana Kenya ni mene na ebinda ni thiendu mundu lo kwitia kibela tandumbe nina tangazia kana ngwetia kibela cha MP cha maboko 2027 na nane na clear vision ya kwasia ni ndo twekethia maboko soko munene wokamba ni pingwo thui ulawe maboko utethia andu maboko wasisia maboko is a industrial zone na tikembegwa na university iketwa Kalonzo University ya Technology na indi tethembegwa na maboko university ileke ikembea we ya production andu on them asomethwe ni kana wisethia kambuni isi maboko ite utethia andu ni ciambia utethia mundu wa maboko na andu maboko ni mahoni ko musumbe yote ukwetia kipila ailito tangazwa
akazia we mwene nukwetia kivila na ndaendea na unena agenda siake nthini ya na Kenya ni kana mamweke evaluation kwitene na maye amwa makamu kunia kula nundu paizi yengi yoyote ya ukwata kivila Kenya ekakwisila 11 na wiona ngalikuwa ta ilelete kusiaisya uthukumi wa serikali na kulika nthini wa mwikanisiwa ni mwandeto serikali kana twasi President William Ruto amekisendeto maimusongia wona tamalelete nthini wa kusiaisya uthukumi wa serikali. Thank you. Usinu lelu munene nundu kwa oyu andu ala mekivilani ni mailite imbigwa me actively nundu kila mwezi wa mwaine maivawa ni mailite imbigwa maithukuma mwene nthi baye pinda jo ya siasa mailite imbigwa maikuna siasa siasa sio ikabika ila mbunge yevunzwa na ivila sitangazo wazi ko yuyu Madam Betty ju ni mundu wonthe wi kivilani wi MCA wi MP wi governor wi senator wi women rep wi president wailite imbigwa wende no thukumi waku ne kana uthukumi waku wi saidia ni we weneke ti ati we kuna siasa ndo tuyata nundu ni watwetise kivila hata unenga walika wiani yu wailite imbigwa wende na uthukuma na we uteti baanza ti kumangana siasa cia mbumangano ni mbitu ne pinda ni kuwetai yo mukeka hata na mbiwa wenda kuopa zaidi serikali no baluku wepa wona evalukete na siendu siumelo wazi na inde enende mayewa mateka advantage uthukumini wa serikali tikwe wake tikesio mose ilanzio na ila meona itenzio na paikendo embiwa kethukuma ni serikali kethukuma na mbeza cia kumwene ndi ni wailite kuteka advantage tayu kuiwasha embiwa no wimowau enda utumie sha yaku embiwa affordable housing nuko na siende athukumi maitu kwanza makiliwa mbunge maokamba ile mbeda sio kamba ni motilwa mbeza athukumi watilwa mbeza we muthukumi enda usisye wose numba nundu mbeza isi akusikae mana mundu wonde wiba koti asisi ateka advantage na kila serikali yende kwika onembewa kibwata wewe ndombia kana atongo ya lasta kweme serikali ni kwa yuma ile tekwitha maetwa isya uteti sai ni saa cia uthukumi na uteti ulama tona imbigwa naguo ni mayi amplify uthukumi wo paisa cia kuka nenge woka kwatha mwene ndeata we mwathata nembigwa kila wathianite kwa oyu we obisini junior ndio na we muthukumi we ambie okulia andu nenge iwia no sio andu amathambalale mewe inyo mwiwiani already iyonanie kila muto na kwika nundu mwene ndi akoko na kabuku watwitona nona ni tiki watwitona nona ni tiki watwitona nona ni wrong kulingana na katiba wailite iko nona na sindu isu sio ndwikite ko undu deserve kunengwa kivila ingi ulei walite wikata kwikithia kana ni wakwata mwikio wa NMP na ingi wakwata wate monene. Thank you. Ulei wonde ni wailite kukakiria ukasia kila mundu akanenga na qualification yake alama tuite serikali ni kwevinda yasa ni mailite kwasia nye ila na ikivilani nekio una nona nembigo ndo ikivilani uthukumiola wimbiwe wa athukuma bandu ukan demonstrate kula kuyene ukamea nye na thukumie una nona ni kambuni na ni department na unengane CV yaku na ndu sio kandu nengana agenda yaku wenda kutwika musumbe wenda kutwika MP wenda kutwika governor wenda kutwika senator kana women rep kana MCA whichever the position elective we present kwa mwene ndi nyeniovo ni kana tumusisye tuwe mu evaluate ni kana uikuna kula yaku 2027 timbiwe tisi tiyo kunia andu titamesi tekunia andu tisi makwata kivila ki nicho makeka Muthenya ni wayo ni tuonie president uthio mwewe ya Uhuru Kenyatta akwatiania na Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka nthini wa mathikoni amwe kuya naoneka muno ainene na stand yake yoneka thi ngalikoni uli aimatabia mailite kwitha makwatianite mailite kwitha na mwaniko nawe kana we askiza ground education ground thiacia kana ulei ile kwitha yungamite nukuona ta wina influence nthini wa kulika ngalikoni ya ulei
Kindu chambe pai mundu we Kenya we serious utona kuingino musumbi retired witu Uhuru Muigai wa Kenyatta ucio ni mundu wina wisdom yeyolo na mundu experienced actually ni wakwatie kisomo the best education Kenya. Mundu ni mwana wa musumbi na we mwene ni katika andu ala meta wa the great andu ala nene Kenya na mali siba mbingi na maundu meba maingi na pata nande nundu family ya yo wa meisia nesa the family passionate no tongo iwande ko we mwene tamukuni wakula nundu kila mundu Madam Betty mukuna akula na nu nenie tamukuni wakula sia we kulingana nake education ground nukuona kwino opaluku munene na ayasia nembigo ni mwenda kuwete serikali mbandala kana alternative government 2027 ni twailete ku unite na tithiete musumbi te united te ngwatanio imwe kulingana na kwa na musisia asia andu imakwatane andu ni membigwe mewasi menda gweka ene ndiata na maisisia pe andu memunyuka we muyo lakini ni lebethei maikindu meka nundu ya akili paikendo kiu nicho ukunena data bia na malilikanya nina mukanisia lainge kana mwana siasa oka na munyuka tam no kaleo muisi akili akukenga na ukenga ndasemba ndadi wa munenga kibela indi ibinda tiyo tichongwazia andu meyumilia tene mumamane mukambaza zia ubungu wetu lulutukube na yumundu kala nyei etialete thandatu ayuko kwea nukwenda kibila mundu ucio ukebithanetie ta gembu lakini aumela tene onembiwe na kaimbe wibithite kakathambalala na ndathunuka na kila mundu ndamuona kou mundu oka musele mundu ucio ambeiwa pending andu meyumilie kwitene na United Opposition itangaza musumbi nundu bebinda bendeto ni newie munini wa musumbi ula former ayasia kana makakulia mwana witu Kalonzo Musyoka mamukulia weni woka wenda kibila cho sumbe wena kula siana na wena kula we bangete hata nona pe ubandu matono bika makatuchenga ko uno sio matambalale kwitene matwie ondu measia kana kula ne ya kumya musumbi 2027 masi etwa mumya tikalicha Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka 2027 titautinda kubalanywa tethewa atitekeso bikabandu take interview ko ukula situ nanenge ni twese namba yitu no onatako ni kula ni tese tikembiwa na kula around ngilina kana itatu si ngilina kana itatu sio si ngilitano ni matona izo bikabandu masi nundu kula situ nini kutesia kiema me support kiema ko une tuenda Madam Betty andu amatambalale tene ne kanate mane ithie tevangete ata tamusie wa mukamba to expect chao by before 2027 ngaliko ne ole to expect wa May kana nuto no kuole kama May matani se kana what are we expecting? Thank you. Pe maundu maingi tutona kuona pa ya before 2027 nitu kwesa kuona alliances nundu katika strength bingesia opposition ni unity na united ndio na matona kwikata matona na nituweza kuona coalition na nituonie chama cha Jubilee kiuka kikapalanika cha ODM nikiune kutukono kiende na kwikata na kwikala nundu SG nitauga taumete na pe chama geto cha ODM bado ya siendini ko une to expect yo palani ku ando kuma okulika nundu yo embiwa siamai popular ta UDA ta Jubilee embigoni na affectiwe yemini ona yo opposition tikona wandangi makauma amasie nye nengo support mulengo we serikali ni kana mulengo we asia two term peange me makauma serikali ni no kwethiwa defectors andu no mauma ndo waitumi tofauti
kwa hiyo tu kwende na kuona maundu tofauti tofauti na indi tiende baya tikona alliances yambio formewa na andu mambia kundeclare mayasia mo meitina wa musumbe fulani onembewa mai kembewa me ivelani sia popular alliances. Na serikali kwa hiyo sete mkondo yevandeni wa uteti. Thank you. Serikali watata usisia iyo musumbe no neni I think iyo ayasia kana pe andu mana asasia ndaudhukuma na watata usisia yu ma contractor ni malikileleluni. Kwa hiyo katikati wa serikali ni tuona serikali kana yende na ku-intensify ni kana wese ya kulingana na udhukumi wo nima convince mwene ndi kana me qualified kuongelwa tamu inge mwe mapuku mange na mayende ya kumine ya mawiyala membewo but yo uyopo opposition na yoni yende na intensify kuongela bina na woito kwa serikali yembewa yone dia kana thina capability kila mathie mwene ndi no matona kuthukuma na uyo boni asia side eno yitu no sio yuta wa ma contractor ni macio kiewe yani project ila sie ukamba ni siende na uthukuma wasisia konza ni tukona president aende ya kumia accelerate unutono convince ukamba kana ni mwanangi wa Konza City na Konza City ni twa potia mbeza sia nondo na tiyuko bika 2027 yembe wadi almost 100% complete kana te university tata serikali intensively tunatoa kedamu na malelo alama thanitwe ukamba wathanie ititona tuivika 2027 malelo makembe wa already maitumika na me presented kwa mwenendi kwa hiyo serikali ni yende na kwevurufu kana nimeenda kivila 2027 na ni dieta enendi tisiaizie tisiai kwa kweli ni kwa kana kuba kwa mauta kana kubumbaswa metho tinengana ingi miaka 5 waso yimende kuintensify na kwikithia kana ni mamina milati la mathiene nthi no kuona we ani sema watho mayo kindu cha mbere na kindu cha kele kumina milati ino yathanie ni kwenda kuthukuma mwene nthi kana ni kwenda kusesenga ene nthi kindu cha mbere serikali kila ya wetie ni bottom up transformation model ni twailite kuona andu ala mendi mundu wa kuna biasala wa ngili umwe aikuna biasala wa milioni umwe mundu la wa kuna biasala wa milioni umwe aikuna biasala wa billions kwa hiyo ni twailite kuona athui mayokela ingi twailite kuona andu ingi pa capita yitu yende na kwambata itwailite kuona andu mayuma ndi mambate kwa hiyo anjendela ya inene nesu na indi no musumbe ni unasio kiasia kana no kwenda utwa Kenya level ya Singapore na siendo imwe ni sionekana na metho kwa hiyo beti tione binda na yo kulingana na kwa ndio na pena possibility na kini nembe contractors ni masio kiele mawiyani mo nitwailite kuona mawia mayambia kulonjewa ndi walelo munanu udhalile unge munanu udhalile unge munanu udhalile kwa utio kutema yetho na kwisia yesiana nenge tuono siendo izu osiekeka nenge tikaazia no tik lakini nenge tif privilege no thukumi mundu ni wailite thukuma ndio thukuma mbeza siake thukuma na mbeza sia serikali sio kwati wande ila imetweta koti kwa uni uthukumi wailite kuthukuma na tiko asia kana na uthukuma nina kwekana sangu ni ekula no usio nenge wile thukuma imbeza wetwaba na iwa ile thukuma na ndutone sia kana ni thukumie kwa hiyo nitisia hizi tuone na indi tuona anendi maika make decision bombene wewe tetoka weta kana before 2027 tukona coalition ingi sikuka nuko nataka strasiketha na impact ndo siketha sio kite very late kwao yuyu ni weta kiu nundu akila nonete nukwa Linda Mwananchi Linda Ground
nuko sikiza ground nuko sisi ndio Sifuna nuko mimi ndio Sifuna nuko ndumbe kasauka mapoko ko usiendo ina weta ne kwithwa nesike kweweka na wono kindu ukono dalili cia kindu kamote kayumela bandu ni wembia wese wona ndongo wembia wese une mute wukite umnene be weane utwege kiteke nene kulingana na undu embe webua na baya nde undu baimewe ko iti siendo siko kelo miraculous ne siendo siende na form na with the time nisi undevelop na si nengana pisa yasyo ngwithi tokiwe tokana ngaliko ya kiimani ni thana kula mbingi pyo ene ndema kiimani tamethukia sitamethukisia muno Uhuru Kenyatta undu kumata byai andu yo Uhuru Kenyatta president mwe no wetie kana no tolile mote mwe matongo imakanisa aiweta kana nimethite maina influence undu kula sikuna wa trambito thibuka Uhuru Kenyatta nuko na muno atongo imakanisa tama influence ya undu sakwani utwaiyawa. Thank you. Oyu nitende na unene ya nde ya Iran na Israel na USA na twasisia Iran ni na developite muno do saidine ya kao na pia ukwati ni maneyumbanite na kitumi cha ndesu kwembewa no lumu do ni na kunete ne kulingana na zake ni kwasia kana manasa sia kana ni yo yetete obuku mwingo la wande lakini wasisia ndesu ni ndendomu na inalumite niki inalumite ni kwithwa utongo yu ula wembea gwapo wembea we leader of religion ni wo make a decision na ko musumbe ula retired ko kila akaweta aikania athukumi manga ikana mayailite kuonea andu nthi aneni etawe lakini nyeta ndumbe ni kwasia kana thino lipalukite kana kausio kala kepo kaetetwe na athukumi mangai ko une chongwasia athukumi mangai muikanoe muikeso bubwanwa ate mwewe yu athukia Satani atawalende aye thene binda ya athukumi mangai kuete mutongo yonge onembewe no mana betisio bandu mandai onge mundu museo na muthoneleria andu mume inywe mwathuima nundu Madam Betty structure ila sibo cia kuete atongo ila sibua ata established no kanisa bainge ko no sio kanisa eka unite na ya unite itwa information ko young ground kwa shiriki na kwa kila mundu musio kwa ngonzio na wendi musio mathunguthwe na muthoneleria andu atongo ala asio nimeba ko umuika tete kutulwa ngo muyiwani mwathukie andu nyene musomia Biblia na ni mutangie na nyene asia ki kana nitwailite utongosia kuundi tiitweka kana nithitithie tune ni baadaye Yesu oka na teyeywa akoko ngafra na indi ino ni kwithumbania kwikala maisha mazio nundu Madam Betty ila kanisa mwae makuete atongoi wesa ithia ashiriki ni meungangana nundu mwathukia andua angi abuku moko tongo-ini meliga corruption maete kolokolo na mayambi ya kusupport maundu mabuku na indi ino kanisa ndibinianiwa wesa ithia andu no mekwandikanwa ta asikali lakini ndona musikali we kanisani nuko no alimu mayandikanwa ukewo nzeka wingi kana maimpi ne anenge mabalua ma kuandikithia halimu lakini moka kanisani wesa ithia tina alimu anini asikali ona maivo ko unitienda kila mundu we katika uthukumi wa Kenya kwembewa involved na pahati wa kanisa kwesela utongo ano masia kana kila ateima kanisa mona kana ateima pastor mona mamweke ya mono so mundu kumatobia meke masia pastor deso tukenge I think ndio tumuru Kenyatta kuweta kana maile to monya moloto nano kona kweli atongo imandi ni malite kuweko ni na mondo ba uteti kindu cha mbere ni asia kana payundu niwisi ona ila twasoma kisomo cha CRE te primary tewa mundu ni social economical na political ona kacha situ simbio detu political kana atongo imaitu mauma uthaithini
kanisa niyo nengana atongoi yu onasu angemetwa atongoi Madam Betty kulingana na utaratibu wako no thoimi atongoi mauma makanisani either kanisani wa Ngai kana kanisani wa Satani kou andwa maikabine atoko Ngai nene utono mukulia kwa ndaya cionthe muikateto ubinewa mwathukie mathambau ma uimoni mamunenge atongoi umiai atongoi kuma kanisani mwina kanisa nimwe na mutongoi wake ni Yesu kou ela ukwazia kana pastors nimegwa wa muno na shirika mo ndio leana na kiu nundu Yesu maate Yesu oithiete maate ko utoni direction mutwete kinelaba na tongoi nimoa yu ona pe mundu ngene newie ndacia ndanena na nda uthile chowe muthuku muno ndeya pastor nge muina tunengie president na tiusinde giate ndana tubalugizie jumuye kete munenge ni mukulia ona Ruto tikembi wate na munengie kibela mwanasa juni tutue kate kone Satani ekwethe wa mwanasa no balukie te mando mwanasa onge na tiyeta kana mwetu asa na tiyeta utongoi na tiyendea kwanza ju nusio kanisa ekaine mutabye nusio ni mumanie kana mwina capability ya kuete utongoi ju etei utongoi nundu muna test ye na musumbe wa Kenya muona kwa kweli kanisa no yete utongoi ju etei utongoi muete ma MCA muete ma MP na muyete senators governors women reps na kila mundu wonde ukwenda utongoi nundu mwina potential na capability ai mundu wailete kumuluzia kwasia muyalete kwembiwa mwesiazani kwani kwa mweka lake 7 mapasta ni makuna akula ashiriki ni makuna na andu asu ni makuna akula no angeona maikuna aange maembe ya wilavu ni mainywa na maimaindia na inde mayuko kenga andu ange tekuniangania kumbe teketa maumasi wabeni tunakusie numano muno katikati wa titi na muno President William Ruto Rigathi Gachagua na Fred Matiang'i mathie kanisa numano nona president unasukumiwa muno kana numano ile numasi hata unasukumiwa muno ni pressure lo nenge tuningale ko yoleye kana wona na masongi yanki kindu chambe president ni mundu na mundu pia ila watueka president watueka institution watueka kitengo fulani chanthi you unify people koundu nena ndwailito nena ta mundu wailito nena ta musumbe ndeto ila ona nenie ta mundu nindo nasia tinzio nundu onaka sukumwata ndailete kusukumwa to pettiness ni wailete kuunga maweta musumbe na ndanena ta musumbe nembiwa mundu nuku kosa ekibilani chake cho sumbe ni wailete unenga non directives akakosolewa na nziela yailete nundu nde yitu ni well organized na grounds imwe cia kuete lakini no structure imwe weseria na ukwe niwezi pe mundu wembegwa atena kindu wekandu na yunundu akiu sukuma andu mambe kulika mbumangano masindane no la wese kuuma na muno no la wese ntheko muno na indi ndiacia kana timbiwe tiyoi enendi andu amoke embiwa weitia kibila tutapie ukeka andu ata kilo kakuna ni chau no kakikata nake musumbe maundwala uende na mipango yake kulingana na njenda ila wainacio aende na kutwaithia nthi ata na twembiwe na kiu tikembiwe na saa cia maundu mateba na matebaya things let's stand grounds ona imwe taisu cia bumangano. Thank you. Uwe wakati wa amwaika ningo wawetu nukona mweka ingeta methite maitumeka na ini ateti. Yes, mwika kwao yuyu no usaluketie na usaluketie no manie kana nthi nithie une na mwika we umbethukesie nienda ukutabia kana nthi nithie une na andu aingi tuona mekibilani matukumo maende na uthua nundu mundu ena miaka 60
ndumuongele ngi 30 kana mbao kana 10 mundu ucio ndembigwe kuo ona ndembigwa ona nthi naju akathi akosa loan ya nthi kana keka decision iten and direction thimini kana nthi yitu ila tikembigwa ithie tithikala tiitania matunda ma nthi tikembigwa tiiteseka tika leo build structures ila cievo ta junior cia tikembigwa na free primary na secondary na university education at zero cost Mavoko constituency 2027 na ni weta kiu ni kwithiwa ni tuenda population ila kembigwa po une thimbigwe informed pa ikembigwa peke tumi chochote cha kwazia mundu ula mwanarika kana mundu wina ciana Mavoko siya soma pa iketumi ona kimwe while tembigwa we Mavoko utemusomu nundu from grade 1 to university ukasoma mana na ndukangulie mbesa ciuma ba mbesa ciekwe mbingi solution ni nenge kivila cha MP cha Mavoko kwa mwanarika on a serious note nembigwa nuigwa utongoezia itia kivila chochote kila wiwa we capable kwetia kivila andu makwata through force nokaku ni wakula we present nesa na indi nende kulingana kila tu matavia na capability na ability ila tenasio makatu sapua titongoezia nthi na tethailia nthi no tekala sipitali tikembigwa na one national hospital Mavoko community based ya ifulanite na institution ila civau andu onthe makaitawa ata zero cost paike tumi chochote mwanarika utailite kuosa kula na utailite kwembiwa we part ya leadership yo netoni amwe kaingi mejumilia matoisia miatianio mathisi kana andu ala no matethese kana ni mateiye nzila cia ilite cia kwandwa mbesa cio na in a way amwe moneka matumika nai utono matavia tasu manatumikie nai kana utona kuya moikata na and again yulwa issue isi ya hiyo tona wetata. Thank you. Ni kwa generally Madam Beth kila uongolia ni about procurement issues cia serikali ila cia kivilani na ningwacia kana procurement na niendo wetaba ni kana yimbigwe yikaria one embigwa ni wewa wea serikali thinenga na wea ni kwithiwa thina mbesa akaundini cia wea ucio wa uthukuma na structure ciembiagwa cigwa ata embigwa ni wea ni wa umela serikalini ni pembeagwa public participation through advertisement in the internal memo in the website wa apply weosu kaindo kuku ka public participation embigwa ni nganzetini ni wosa embigwa we part of the people alama ma inifitewa ni wosa ukaiya bandu nganzeti ukaiya memo ka printi ukazia kwa kweli nini nonie weo uthi advertisewa na indi uthi apply wa apply nunenga wa letter ukathiba site visit embigwa ni contracting kind of ukathi ofisini ukanengwa tender document ukewa weo kwenda manjini yaguo ogwao na indi wa mina ndo apply na wa apply pe procurement committee procurement committee eno ni thienda yika recruit andwala yika sieve andwala ma apply te onthe na indi pe barua witawa notice of intention to apply ukanengwa barua usiwa notice of intention to apply kana nitukwenda kwa award notice of intention to award nitukwenda kwa award mundu muna katika timu yonthe thukie that is procurement committee thukie ku procure na indi pe time frame ya notice of intention to award ya dhala maye award nembiwe wa award wa wena participation wena site visit wina notice of intention to award na wina award document na hindi bithukuma wiosu nembe wesi ndu undaliva pandu wandaliva pe mundu receive ya aka acknowledge kana nye nina receive siendo hii na hindi wa mino receive ithi kwa finance committee na pe ipindele nenganitwe time frame
kila project thembeagwa thina time frame time span yaile tembewe binda thi na thino pesa ti issue already sipo ni serikali in the event waema kwa award wa certificate yaku nundu no raise ya certificate ye award we ikapitela kwa procurement committee na nditwika debt actually the moment watwa certificate wailete otwika debt na time frame kwa public procurement authority pe time frame ile nenganirwe ni kana certificate yesu yaku yatwika debt yailete kala binda ya nata ni kana yonewa yaima kuonewa you go to the corridors of justice duskata uyasia wisika onandu sikata individual usikata serikali ukazia serikali nini methukumia ya muna na nyendineza kwekata ndineza kuondeva na indi wathi magistrate ndakwethukizia na ndinengwa atamata ya ukweva actually ona yikwembia wana arbitration ukanengwa mundu umwe wa arbitration wa court embia we magistrate akoka akekala ndiwe nu akethukizia akakulia ngania sindu cia kuni cia approve iwe ni nzio ye nitumekie ye no mise certificate we claim pesa ye no laila kweva niki no ndo akina na kina even those people no mapanishiwe na indi no raise fines those Madam Betty, those are clear procedures. Those ingi maybe ni kuneka kwa andu kuleo mana na indi no thuku ni ngukondem mundu wothi komesio mundu nge kwa nzia ite kueleka na indi o andu pia ni mailite kwa ati ya mutalatala pe case study o ya ba kwito ba masako ni noni o yati we na nona maambia sia mundu lo na ati ya maipanga one company ti yake despite the grounds company but no sio everyone we responsible na we are plan mundu makolo ni waile tokudwa ukembiwa we mustali wambe kana mundu longi maybe ne part bumu and directors ayembiwa part ya companies na we follow the rightful procedures na inde cha emela wembiwa we na position kundaliva this document na indi wa kila those gaps they mean kana koti sito na kuatia siendo imwe they mean procurement issues ila sievo siatewa embiwe pe mundu wa skipe ye those gaps pia aileto kwatwa akatwa okotini akakulwa neki we wanenganie na nzia ite kueleka kila kiumini finance committee the equal award nundu pe undu actually pe mawe amwe utona kuipa na waiva immediately we mwena ndutwa okotini nundu mbesa itisi ya kunezi ya serikali na waile tembe we responsible for all those monies embi we wanengania we momo we tina kana nzia ite kueleka ni paile kuate wanzia zumunduzi akatwa okotini akule niki pena issue na indi ninebyo serikali yatangaza yasia kana makoani maingi ni ma classify we depending bills sialeta kwembiwa si honored of which not watela sionewe na newa anone wa mama yazi nimeku prioritize makwani amwe masiendo na lakini makwani onde ni maileta kuewa as long as ima satisfy wa kana ni maileta kuewa nundu besa before serikali nengana we besa simbia gwabundini thank you ne gwate ne makwate kindu jone sakana ando mailita kwate ya the right channels kana right procurement channels procedures ni mobeano ndakwa kunena nyana muona kwamba matabia undu uteti wili bandi ya Kenya na kwamba kumailimisha na putamonoke itwa nene ya muthia yolwa procedures ila mailita kwate ya desende to sia kusia muthia kwa musesi itwa Mutongo TV siva. Thank you. Dato sia kwa sia muthiani kwa sia ni asandi timbiwe te metho na indi andu maboko ndia mukethia ingi na namuya ni timbiwe na womecio na tinenia andu maitu kila mundu embiwe ena kula ndumbi ena mote wa kula wewe na mote wa kula 2027 kamwana nika mwiketa kasau kama maboko ndumbi nene yumetie na ilie maboko nitwikerie maboko musi munene wa kamba nipingwe uthui ulawe maboko utethie mundu wa maboko nina mutabia kana tikembiwa na maboko university ya production tikembiwa na Kalonzo Musyoka University of Technology na indi tidembiwa na free primary and secondary education ya kuma grade 1 to university na indi teisio katidembiwa na one national hospital ila mundu wonde wa maboko ukaitiawa for
mana kamwana nikasio na itukwailya mavoko na indi utono nithiata ciendu icio nde ikethiwa ni through kula yaku nenia munano onembigwa ndwi mavoko nena na andu menu ala me mavoko nundu mavoko ni yake la mundu na indi ukoka ukona city ukoka ukona undu utongoi wailite mbigwa utongoi. Asante sana kwa kunenga kutu kwaku na metho maku indi Ngai atutethia vinda yingi tikembigwa imwe ba twalanie twalamukanie maundu na ndiria idia nthi. Asante Betty na Mutongoi TV kwa kunenga mwana wonde tinenanie nae nthi. Thank you so much. God bless you all. Karibu sana ni kwa jaindi mosia isi no abikia na utetheka na mundu manalo te isi na abikia na umana amwe na abiumuka metho ni mubiano ndakuka yako nene namo nye kumava ni kwendea muthenya wakwa ila nita Betty wa mwanetu kwa mani Masangi.